Hello, maayong adlaw. So for today's video is na nag-comment kung saan daw kuno pag-sit up sa mga tools. Sa pag-sit up guys, kinahanglan mo diri TIN number, pero kung wala mo TIN guys, pwede ra sad og national ID. Una guys, click lang ninyo ng continue. Ayun diri guys, ibutang ninyo yung legal first name o legal last name. Dapat jud guys kanang tinuod. Dayon ang yung birth date og ang country. Next dayon. Diri sa business type guys is kinahanglan jud naka individual. Dayon next dayon. Diri guys, ibutang ninyo dayon inyong address. Scroll lang dayon guys, dayon magbutang mo diri active number ninyo og email address. Diri sa TIN guys, kung inyong gamit gani kay national ID, ayaw lang butangi og dash og space. Para dawaton siya kay og butangan mo og space good or dash dili siya dawaton. Dayon kaning sa sunod sa VAT og GST optional ra ni siya guys, depende ra nyo butangan ninyo. Paguman guys, i-click lang dayon sa ubos, dayon next dayon. So diri guys, mamili lang mo guys kung unsa inyo ibutang. Bank ba, wire transfer or link your profile account. So ang ako guys, PayPal ra akong ibutang. Dapat yun guys, tarungon ninyo ni diri na part guys, kay diri isulod di Facebook kanyang sweldo diri sa Facebook. Dapat tarungon jud kay bawal jud mo magkamali diri dapit. Pag human ninyo di dihag link guys, wala pa tanahuman guys, moadto pa jud ta sa identification number TIN. Ibutang lang nimo diha ang imong complete name with middle name. Dayon country dayon guys. I-click lang dayon ng non-US TIN. Dayon next na dayon guys. Ibutang ninyo diri yung address guys og zip code. Next dayon. Dayon iset lang nimo na siya, then next na pod. Next guys is 0 lang pod na siya. Dayon next na pod. Dayon diri guys, scroll up lang dayon ninyo guys. Butang diri sa signature guys, i-type to yung full name guys with middle name. Dayon i-click lang dayon dayon i-review dayon ninyo ha, then submit form. Paghuman guys, na din nakita your tax information is complete. So maora to guys, og na may mga pangutana og na may mga gusto pa tutorial, pwede ra mo comment.